Murigeria soroboti rondero kubwatikana siasa niko bono yokorie kerugo kyo governor county ya Nyamira engineer James Kemoni hagendrero komocho bokora libwe county ya Nyamira asatebero wikira boni gamagendro nigo atarane kigwa nigaringe kuya kwana igari tukuria rero ekerekera na somo igabo matanga oene kigwa hase ensemo ya Kiginga hebunge ya Borabu ase county ya Nyamira saborira bagusi bagendro gusira baraiba marro asoba chorio bonne bori bosi umwako gocha akorere mwanya getinge abantu ba Minto, abantu ba Kiginga, abantu ba Nyamira, ono mwana ino kuriye kero kyo mugabana witera inyumba ya Chubiri. Akoro kwinjire James Kemoni na nateba tobe inyumba ye mamo ingakeye ni tutoruwane twegene tena ntoramori tangani. Nari toranyore go skumintu negesa kukya mwanya getinge. Ngomwe gwete ndomateba. Nanda mo kwira na nkaga kati moroje mbono tokare kokore ruegas edito awendo kokore lia ketano ya edire ndo tinga gitari ngobe kujire ndoje chibarabara ngoro sujire lakini rende imetinye tagetane tigarete etano mondo na kore gas tembe sudie ere ntama badiko Nyamira ere ndo Borabu Nyamira esika Nyamira igambe na Nyamira ngotingo kwa na mange